representing Kouvolan Pulhaja, Ilkka Tiikeri. Lane 3, representing Atlantis, Ella Salmeli. Lane 4, representing Marty, Evelina Pedan. Lane 5, representing Marty, Karina Olea. Lane 6, representing Gikatel, Karina Kompashvi. Lane 7, representing Atlantis, Ilma Pulkin. Кто у нас больше всех волнуется? Я! Валерьянки у меня. Наши готовы, молодцы. Красиво сели. По сторонам смотрят. Елена трубка криво одета. Не могу смотреть. Please remember to go to ballroom before you enter your heat. So from ballroom to heat. Давай. Давай. Не выдвинула. Давай. Карина время не появилась. Tiikeri from lane 2 takes the win, 59.01, followed by Ella Salmeli. Heat number 4. Lane 2, representing St. Petersburg, SKA, Marina Shushkina. Representing Atlantis, Emilia Rose. Lane 4, representing Tampere Urheilu Tuketra, Pertti Lehtonen. Lane 5, representing Marty, Alessandra Salmina. Lane 6, representing Marty, Evelina Pedan. Lane 7, representing Marty, Karina Olea. Компания, да, Эмилия, Саша, Евелина, Карина, как старый друг.
больше холода. Heat number 4. Ну, нормально. Lane 2, representing St. Petersburg SKA, Marina Shushina. Lane 3, representing Fortuna, Angelica Isosina.